wari umukino ukomeye, wari umukino wa mbere w'ijonjora ry'ibanze wahuje ekipe ya Rayon Sport na Singida Black Stars yo muri Tanzania. Ni umukino wari wavugishije abantu amagambo menshi mbere y'uko uyu mukino utangira. Kwanza abakunzi ba Rayon Sport bagiraga bati iyi kipe imaze imyaka 2 yonyine ivutse ntago ishobora kuza ngo idutsinde, twe twarageze mu matsinda y'iri rushanwa. Singida yo yagiraga iti imyaka myinshi umuntu amaze abayeho ntago ari cyo kigaragaza umusaruro mu kibuga. Wari umukino utoroshye, wari umukino ukomeye. Singida Black Stars yari yamanuye abakinnyi bayo bose, cyane ko nubundi ari ikipe yari imaze iminsi mike itwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup igikuye wabo muri Tanzania. Abanyarwanda bose barebaga umukino ubwo ekipe ya Singida Black Stars yatsindaga ekipe ya Al Ahly Omdurman. Buri wese rero yavugaga ati Rayon Sport niramuka yihagazeho ishobora kubyitwaramo neza, ariko niramuka irangaye bishobora kuyigora. Rugikubita umutoza Aframia Lotfi yabanjije Pavel Nzira mwizamu, Serumogo Al Omar, Nshimiyimana Emmanuel bakunda kwita Kabange, akinisha Ndayishimiye Richard, akinisha Habimana Yves, ashyiramo Ndikumana Asmani, ashyiramo Adama Bagayogo, ashyiramo Niyonzima Olivier Sefu, akinisha Rushema Clarisse, akoresha Tambwe Gloire ndetse na Nshimiyimana Fabrice. Abo nibo bakinnyi Aframia Lotfi yarabanje mu kibuga. Ku rundi ruhande umutoza Miguel Ange Gamondi utoza ekipe ya Singida Black Stars yarashyizemo Amos Abasongwe, akinisha Anthony Trabitra, akinisha kandi Moise Chuku, akinisha Clement Kibabange, akinisha Andre Kofi, ashyiramo kandi uwo bita Karidi Ucho, akinisha Gengo, ashyiramo Maruwethi Chake, ashyiramo Clastus Chama, yakinishije kandi Emmanuel Keyeke ndetse na Mwako. Abo nibo bakinnyi ekipe ya Singida Black Stars girabanje mu kibuga kuri uyu munsi. Rayon Sport yinjiye muri uyu mukino ifite inzozi zo kongera gukora ibyo yakoze mu myaka 7 ishize ubwo yageraga muri kimwe cya 4 cya CAF Confederations Cup. Uyu mukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium. Urebye abafana bari barimo ni nko ku kigero cya 95%, kuko ahandi hose hari huzuye uretse igice gito cyatwikiriye kitarimo abafana benshi, ariko ubundi abafana babonaga barimo ku bwinshi. Ku isaha y'isa moya umusifuzi Tembikosi Jabulu Giamini yatangije umukino. Rayon Sport itangiza umupira aho Ndikumana Asmani yakinanye na bagenzi be bahita batangira gusatira izamu rya Singida. Singida yakoraga amakosa make cyane mu kibuga kandi igakora ibikwiye imbere y'izamu. Ku munota wa 3 gusa w'umukino ekipe ya Singida Black Stars yarase igitego cyashoboraga kuba icyambere cyo kuri uyu mukino. Ni ku mupira waruvuye kuri corneri, Moise Chuku ateye n'umutwe ujya hejuru gato y'izamu rya Rayon Sport. Abafana bari muri stade bose bagize bati ikipe nitutayitondera iraza kutugora. Gusa umukino watangiye ubona ama ekipe yose yakaniranye cyane, yewe abakinnyi bakoranaho cyane ku buryo wabonaga ari umukino urimo amakosa menshi, bitewe nuko umukinnyi yafataga umupira bagenzi be bakahita bamukinira nabi. Ku munota wa 6 w'umukino Adama Bagayogo yahaye umupira Ndikumana Asmani yacengiye mu kirere abakinnyi babiri ba Singida Black Stars, ateye ishoti rijya ku ruhande gato rw'izamu. Gusa Ndikumana Asmani yareklamaga avuga ati nyamara aba bantu bankiniye nabi, ryakagombye kubikosa, ariko umusifuzi arabyirengagiza. Bigeze ku munota wa 10 w'umukino ekipe ya Singida Black Stars yatangiye guhererekanya umupira neza cyane mu kibuga, kurya umuntu wese wari uri muri stade yabonaga ko ekipe ya Singida noneho itangiye kwibona mu mukino. Kofi Andre yinjiranye umupira mu rubuga rw'amahina
awuhaye Emmanuel Keyeke atera ishoti ridakomeye rigarurwa na myugariro wa ekipe ya Rayon Sport. Aha Singida yaritangiye gukina neza kuko ku munota wa 12 Singida yabonye kufra, ariko iyi kufra nta kintu yigeze itanga, ni nk'iyo Rayon Sport yabonye ku munota wa 16 ubwo Andre Kofi yahuriye ku mupira na Ndikumana Asmani amukinda nabi hafi y'urubuga rw'amahina, maze Rayon Sport ibona kufra. Abaganga bahamagajwe byihutirwa kugira ngo bavure Ndikumana Asmani wari umaze kuryama, ariko ikufra n'ubundi Adama Bagayogo yayiteye arayihana, ariko umupira ukurwamo neza na Kadhimu Ucho wa ekipe ya Singida Black Stars. Ku munota wa 22 w'umukino ekipe ya Singida Black Stars yabonye igitego n'umupira waruturutse kuri kufra. Ni kufra yatewe neza cyane na Christus Chama, maze usanga Malwef Chake ahantu yari ahagaze mu defenseur benshi ba Rayon Sport, ariko umupira awusekurana n'ingufu nyinshi. Munyezamu wa Rayon Sport ntiyamenye bibaye. Kofra kipe ya Singida Black Stars. Amasifuzi aravuga ati nimutereka aho ngaho, atoye Hayimana Yves na Kiburana wakoze amakosa. Kufra ikipe ya Singida imbere gato cyane mu ruhande rw'iburyo, bikaba mu ruhande rw'ibumoso rwa ekipe ya Rayon Sport. Agiye kuitera mzee wa kazi Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka huyu Tripisa arawutereka neza cyane. Konda nimero 17 ni nayo yambaraga muri Simba. Chama arawutereka na nimero 17 namba 17 mgongoni. Sura akina amakipa kama Excel, yakiniye Simba, yakiniye Yanga, yakiniye Berkane, ayitwaramo Confederation, bari muri Singida. Arayizomura Chomo gol. Konga n'umutwe w'imfizi namo muzamuare Pavel inzira gwa mu nk'umupira arawubura, umutwe uremereye cyane. Free header Singida. Ye baba we Rayon wapi ibintu nibigenze neza. Bamwita Clatous Chota Chama, niyo mama mwita Triple C. Clatous si irimo, Chota si irimo, Chama si irimo. Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka, playmaker ku rwego rwa hejuru twari tumaze kumuvuga. Musore w'umuhanga cyane waciye ibintu muri Tanzania. Ibaza umuntu akiniye Simba, akinira Yanga, akinira n'iyi Singida, afite Confederation, niwe mukinnyi ufite profile nini mu bari mu kibuga hano. Yatwaranye n'ikipe ya Berkane, akaba yindiye umupira ku Franza cyane, yari iri ku ruhande rw'umusore rwa Rayon Sport. Imbere gato yahagana muri kona, barayikaraga kabisa ku murongo, irazamuka. Defenseur bare bose barahagarara barangaye, nta numwe wakurikiye action. Umusore yitwa Maruf Chakei akora icyo bita kabisa guhindura, icyo bita kabisa umupira aho waganaga kupita umutwe awusubiza ahubwo aho wavaga. Yari ari ku ipoto rya kabiri, ariko inyuma gato y'urugo rw'amahina. Hano navuga ngo ni inyuma gato ya penalty, aho baterera penalty. Inyuma yo baterera penalty niho yari ahagaze, barayikubita agenda ayisubiza muri yanguni y'ubumoso, hahandi n'ubundi Chama yari awutereye. Sunikamo kabisa umutwe w'imfizi, kichwa lisasiki, cyo bita lisasi bila kutu. Ni wa mutwe wagukubita ukavuga ati iri ni isasu ridafite ingesi.
igishyushye rikiva mu ruganda rikiri ryarindi kabisa rizima. Bombarda mikino kabisa cyo mu bwoko bw'abamizayiro. Maruf Chakei umusore w'imyaka 29 ufite 15 muri 95 si muremure bikabije metero 67 ariko abasore bari baranganye bamwitaho. Arasimbuka umusore w'umunyatogo rundamo sunikamo Singida Big Stars kimwe Rayon Sport y'abanyarwanda ubusa minota 25. Rayon Sport yaritangiye noneho gukina yishyura. Buri wese yibazaga ati iyi kipe kikina yitonze nk'ikipe nkuru turayishyura gute? Kuko muri iyo minota Rayon Sport kugera mu izamu rya ekipe ya Singida Black Stars byasaga nk'inzozi, kuko nubwo Singida itahererekanyaga umupira cyane nka Rayon Sport, ariko amakosa yayo yari makeya kandi uburyo bari bafite bloke y'abadefenseur nabo hagati bayo barindaga izamu ryayo cyane ku buryo batatumaga abakinnyi ba Rayon Sport binjira mu rubuga rw'amahina. Ku munota wa 26 w'umukino Rayon Sport yasubiye inyuma mu mikinire ku buryo Singida wabonaga ko irimo kurusha ekipe ya Rayon Sport ku buryo bwagaragariraga buri wese. Ibi byatumye ekipe ya Rayon Sport itangira kugira amakosa menshi, yewe nko ku munota 38 abakinnyi ba Rayon Sport bari bitsinze. Andre Kofi yacenze abakinnyi ba Rayon Sport agera mu rubuga rw'amahina, ahinduye umupira ukurwamo na Serumogo ari n'umutwe. Munyezamu Paveri Nzira arasimbuka awushyira muri corner ariko yari yitsinze. Ku munota wa 40 n'umukino Rayon Sport yongeye irarokoka. Paveri Nzira yongeye atabari ikipe kuko yakuyemo umupira warutewe na Clastus Chama hari nyuma yo guhindurirwa umupira na Maruf Chakei. Rayon Sport ahangaha abafana bayo bose babonaga ko iri kurushwa cyane. Bagiraga bati iyaba igice cya mbere cyari kirangiye tudatsinzwe ikindi gitego, kuko iyi kipe turabona arakasa mutwe, kuko muri iyi minota umupira waruri gukinirwa mu kibuga cya ekipe ya Rayon Sport. Igice cya mbere cy'umukino cyaje kurangira ari iki gitego kimwe cya Singida Black Stars ku busa bwa ekipe ya Rayon Sport. Abakunzi ba Rayon Sport bari na benshi kuri uyu mukino bavugaga bati ese ko turi gukina nabi byagenze gute? Ubu ngubu uyu mutozo ubundi yahinduye systeme. Abandi bati ariko ubundi abayobozi bacu bo batumariye iki badashobora kwicaza umutoza ngo ahindure systeme y'imikinire? Nimba tubona iyi mikinire atari ya Rayon Sport, kuki umuntu akomeza kuyikina tukamwihanganira? Gusa mbere y'uko igice cya mbere gitangira Rayon Sport yabanje gusimbuza maze kuramo Adama Bagayogo, hinjiramo Aziz Basane. Ekipe ya Singida nayo yasimbuje Idris Diamande, yasimbuye Emmanuel Keyeke. Igice cya kabiri cyatangijwe na ekipe ya Singida, ariko ukabona yuko nyine ari abakinnyi baje bafite konsigne yo kurinda igitego cyabo bakirinda no gukora amakosa menshi. Ku munota wa 49 w'umukino ekipe ya Rayon Sport yabonye kufra kuko Andre Kofi yarakiniye nabi Aziz Basane. Ikosa ryahanwe na Ndayishimiye Richard, maze umupira urenzwa na myugariro Anthony myugariro wa ekipe ya Singida, ariko abasifuzi banyuranya ku cyemezo hemezwa ko ari ugutereka imbere y'izamu rya ekipe ya Singida Black Stars. Abareyo bose bitereye hejuru baravuga bati ariko aba basifuzi ubundi bo ni bwoko ki? Mupira wakomeje ukinirwa hagati mu kibuga, gusa bitandukanye n'igice cya mbere. Igice cya kabiri Rayon Sport yaje ubona yuko ishaka igitego, yewe ubona yuko ishaka kwishyura igitego yari yatsinzwe. Nko ku munota wa 61 ikipe ya Rayon Sport yabonye kufra, Ndayishimiye Richard ahanye ikosa. Tambwe Couloir umupira arawutera ariko kurwamo na Khalid Ucho n'umutwe. Rayon Sport ahangaha wabonaga yuko ishobora noneho kwishyura igitego, yewe itangira no gukora impinduka zitandukanye. Nko ku munota 63 Habimana Yves yasimbuwe na Tony Kitoga,
maze abareyo bati ubanza hari izi remplacement byibura hari ikintu ziri buze gutanga. Ni nako byagenze kuko wabonaga Rayon Sport nyine noneho itangiye kwataka, wabonaga ko noneho itangiye gukina nk'ikipe iri mu rugo. Ku munota wa 65 Tambwe Gloire yahinduye umupira mwiza mu rubuga rw'amahina, maze Ndikumana Asmani araserebeka ariko ntiyafatisha umupira neza. Abari bari muri stade bose bavugije induru kuko Ndikumana Asmani yarari mwizamu gukozaho gato, nubwo yari gukoza hino gusa kitego cyari kujyamo. Gusa ku munota 67 w'umukino Rayon Sport yarokotse. Paveri Nzira abareyo nibashaka bamukomera amashyi. Christus Chama yazamukanye umupira yarahawe na myugariro wa Rayon Sport, yewe asigarana n'umunyezamu ariko kubw'amahirwe umupira bawumukuraho. Abenshi babonaga ko iki ngiki cyari igitego cya ekipe ya Singida kuko Christus Chama nkeka ko iyo afatisha umupira bitari kuza koroha. Umunota wa 73 w'umukino ekipe ya Singida yabonye kufra. Niyonzima Olivier Sefo yarakoriye ikosa itwise rihanwa na Chama, ariko Rayon Sport ikina neza ikizizamu ryayo. Ekipe ya Singida ku munota 74 yakoze impinduka. Elvis Lupia asimbura Klatos Chama. Ku ruhande rwa Rayon Sport nabo bakoze impinduka. Ndayishimiye Richard arasohoka, hinjiramo Mohamed Cheli. Rayon Sport yakomeje gusatira ishaka igitego, yewe mu buryo bugaragara ukabona yuko ari ikipe nyine ishaka kwishyura igitego yari yatsinzwe, ariko birakomeza biranga. Minota 90 isanzwe yarangiye, maze umusifuzi yongeraho iminota 5, ariko acyongeraho iyi minota y'inyongera Rayon Sport yariri gusatira. Rutahizamu wabo Ndikumana Asmani yasimbukanye n'abamyugariro ba ekipe ya Singida Black Stars. Amaze kugera hasi arasutama yihamagarira abaganga b'impande zombi bagiye bakoraho biranga. Biba ngombwa ko imbangukira gutabara yinjira mu kibuga, maze Ndikumana Asmani bamujyana kwa muganga. Rayon Sport yagerageje gusatira mu buryo bwashobokaga bwose, ariko biranga. Igitego kibiyanga kirabura neza, kirabura burundu, maze umukino urangira ekipe ya Singida Black Stars itsinze Rayon Sport mu mukino wa mbere igitego 1-0. Abafana ba Rayon Sport bo birumvikana barakaye, baragira bati uyu mutoza agomba guhindura ibijyanye n'imikinire. Abayobozi nibaduhe amatike twigire muri Tanzania gufana ikipe yacu. Uko badutsindiye hano natwe tushobora kuhabatsindira. Batariko mbere na mbere uyu mutoza agomba guhindura systeme y'imikinire. Abayobozi, abakunzi, abatoza n'abakinnyi ba Rayon Sport baracyafite icyizere, baracyabona ko bishoboka, kandi koko ntarirarenga. Igitego 1 ntabirenze. Uko Rayon Sport itsindiwe mu Rwanda igitego 1, ni nako ishobora kugenda igatsindira muri Tanzania, yewe ikanayitsinda ibindi bitego birenze 1 maze ikayisezerera. Bibutse ko umukino wo kwishyura uzaba tariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka. Hazaba ari ku isaha saa 12 kuwa gatandatu. Rayon Sport ikina na Singida Black Stars. Naho ubundi Gendigatera Edmo.